بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Setinen tumen o Allah Jelle Šanuhu wa keralla mange, a me tumenge kasetinaman. Wa keralla menge zahvalinen tumen, sodingjum tumen o nimetija kjakaja dvinjaja, hem maoven nezahvalna, hem neblagodarna. Ogudlo Allahi Azze ve Celle wa keralla menge. O tumen, roden, sabri, hem izdržljivost, toven izdržljiva, strpljiva toven, taro Allahi Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala te deltumen sabri, hem o Allah Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala tano taristrana o kolendar sokerena sabri. Sadakallahu lazim, čači paske o Allah Jelle Šanuhu vakerja. O Hureyra radijallahu an, prenesinela menge je hadisi kaja maro poslaniko Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakerja. O šukaripe ko vel Muhammedeske umeteske sve dodeka o leskoro ümeti amen sigaraja iftareja. I akatar vakirala menge deka o iftari, o dove sokerena peko iftari, o Allah Jelle Šanuhu na iranela Allah dove, posta českere. O Allah Jelle Šanuhu wa kerala menge. Hem mangle lafia ko Allah Jelle Šanuhu amen te kera, hem te molinaj Allahe, zikri te kera Allaheske. O Allah wa kerja akala štar lafia te upotrebi nenlen počesto, hem zikri te keren. Adalajtane. Subhanallah ve bihamdihi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Vakirala ko prevod vakirala menge. O Allah, tu tove slavimo, tu te tobaro anav tola menge sekogаш a menge ki godi. Tu sija najbaro, tutar pomoć rodaja, tu ki kira namen, ja Rabbil alemin. I akatar vakirala oven zahvalna, hem vakirala menge o Allah Jelle Šanuhu na ne javerdevel osim leste, hem o Allahi tano najbaro. Molina Allahe zil celali vel ikram, neka oprostinela menge, neka čivela men ko šužotan, inšallah, hem ko akava dunjaluka u Allah Jelle Šanuhu te oprostinela mali günaha. Molina gudle Allahe zil celali vel ikram, te priminal amare namazija sokeraja, te priminal amaro zikri sokeraja, te priminal amaro posti sopostinaja, amare ibadetija sokeraja, Kurani sučinaja, teravije sokeraja, zekjatija, sadake sodaja, hem nokna namazija sokeraja, sabah namaz sokaldinaja i panda jek soj najvažno, a menge muslimanenge, elhamdulillahi rabbil alemin, te ušta sabale, jeradvaj farci, te kaldina amaro sabah namaz, O Allah Đelešanuhu kabul kerala yamaroda uruči.
jer bizo namazi i oruči da nanele vrednost. Pa molinaj Allahe Zilđelale vel ikram, te aqova palo namazi koga kaldinaja o saba namaz, te aqova gjiko o kam na iklola. Adava vikinala pe shuruk i o kam koga iklovela i togaš ađikerala pe deš 5 minutija taro, znači izlazak kameskoro i togaš klaninena pe 2 rekatija. Allah 2 rekatija i tane sunneti vikinela pe salat duha ili namaz duha, znači 2 rekatija kaldinea i kereja dovaja, soj označitelnost akale 2 rekatengoro namazi te ađikera o kam ti iklol, hem palo kam deshu 5 minutija te ađikera, hem te kaldina o duha namaz. Akate o pejkamberi amaro sallallahu aleyhi ve sellem vakeralla deka koj ađikeralla učindor o Kurani zikri tekerel palo namazi o sabah namaz džiko o šuruk ti klol o kam i silejek nagrada sarte penesi neki umra hem kergja hađiluko hem alopeske. A davaj obaro vrednost. Odujto vrednost. Tano koga klaninea 2 rekatija namazi sa okokala ozglobija avena pethaneste hem vakrela mengi amaro poslaniko Muhammed alaihisselam deka ozglobija da kerena dena pestar sadaka. I o Allah Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala mukela po rahmeti hem po bereketi upravmende. Pa molinaj Allahe Zilđelali vel ikram kabulite ola menge o duha namaz hem sa o namazija sukeraja molinaj Allahe Zilđelali vel ikram inšallah sabari kuveti kudreti te delamen lokhe ramazanska divesa. Esselamu aleyküm rahmetullah ve bereketuhu.